Kien fis-6 ta' Ottubru tal-1927 li Warner Brothers urew fit-Teatru ta' Warner ta' New York l-ewwel talkies bl-isem ta' The Jazz Singer, film li kien intenzjonat li jkun mingħajr kliem, iżda li fih l-attur Al Jolson spontanjament tkellem biex b'hekk dan sar l-ewwel film li fih instema' l-ewwel dialogu minn attur waqt film. Kien dan id-dialogu spontanju li wassal għal bidla fil-films taċ-ċinema mis-silenzju għad-diskors. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Il-membru onorarju rappreżentant f'Malta tal-International Al Jolson Society Vince Williams jispjega x'kienet ir-reazzjoni ta' dawk li kienu marru jaraw dan il-film għall-ewwel darba. Meta instemaw dan il-kliem min kien preżenti għall-ewwel wirja li kienu ġejjin ħafna mill-industrija taċ-ċinema, ferħu, kienu sodisfatti għax fl-aħħar irrealizzaw illi il-film Mutu Silent kien miet u kien twilet il-talkies. Bħalissa f'kumpless taċ-ċinema fil-Fgura qed titella wirja dwar dan il-film. Esebiti hemm ritratti awtentiċi, posters u tarif dwar l-importanza ta' dan il-film.